кайгыны билбеген, бактыга жаралып бакытты издеген, баарына ыраазы жаркырап нуру жүзүндө. Бул дүйнө кабарын оюна илбеген, баарына кызыгып билбесе ким деген, баш ийип аргасыз жарокер кара көзүнө. Саламатсыздарбы, ардактуу ата-энелер, кадырлуу мугалимдер жана сүйүктүү окуучулар. Бүгүнкү күн өзгөчө кубанычтуу, маанилүү күн. Анткени биздин кичинекей окуучуларыбыз алгачкы китеби болгон алифбени ийгиликтүү аяктап, билим дүйнөсүнө чоң кадамдарды таштап жатышат. Баарыңыздарды бүгүнкү кош бала алифбаттуу иш-чарабызга кош келипсиздер дейбиз. Кичинекей балдар элек, тамга билбей жүрчү элек, алифбе бизге жол ачып, билим жолго киргизди. Эми окуйбуз эркинбиз, жазалабыз сөздөрдү, китеп менен дос болуп, ачабыз жаңы белести. Устатым, сизге таазим, бирдиңиз билим, чоң байлык, сабыр менен үйрөттүңүз ар бир тамга, ар бир санды. Жылуу сөзүңдөн берип, жол көрсөттүңүз дайыма, сиз бар үчүн биз бүгүн билим алып турабыз мына. Кош бол алифбе, сен үйрөттүң көп нерсе, окуп жазып үйрөндүк, билим бизге дем берсе демекчи. Келиңиздер, бүгүнкү иш-чарабыздын катышуучулары, 1-Б класстын окуучулары жана ошондой эле класс жетекчиси Хабралиева Нафиса эжекебизди кол чабуулар менен тосуп алабыз. Кана шамду. Биздин Алифбей майрамыбызга кош келипсиз. Bayram
Саламатсыздарбы, кадырман ата-энелер жана мугалимдер. Билим деп соккон асыл жүрөктөр. Алипбей майрам бакыттын башаты. Кут болсун бүгүнкү айтылган тилектер. Демекчи, кутмандуу күнүңүздөр менен Максим Горький атындагы жалпы билим берүү мектебинин мугалимдери жана ата-энелери. Бүгүн биздин биринчи А класстын окуучулары билим дегизине алгачкы кадамын таштап, Алипбей китебин ийгиликтүү аякташты. Кол чаап койсоңуздар. Манастын руху колдогон улуу элбиз. Билимдин чексиз ашуусун аша келдик. 12 жылдык мектептин босогосун Алипбей менен кубанып ача бердик демекчи. Бүгүнкү биздин майрамыбызды ачып берүү үчүн мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Бегматова Элмира Жекеге сөз кезегин берип койсок. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, биздин мектепке кош келипсиздер, кымбаттуу окуучулар жана мугалимдер. Бардыгыңыздарды бүгүнкү Кошбо Алип аттуу майрам кечи менен куттуктаймын. Алипбени мына балдар бүгүн аяктап окуганды, тамганды таанып, окуганды, жазганды үйрөнүп алышты мына. Алипбей бул ошол башка окууга койгон чоң кадамы. Алипбей менен балдар билимге жол ачты. Мындан аркы балдардын окууларына ийгилик, эжекесине дагы ийгилик, ата-энелерге сабырдуулук менен окуучуларды балдардын мындан ары дагы окууларына жардамдашып турасыздар деген ойдомун. Бүгүнкү Алипбей майрамын көңүлдүү өткөрүңүздөр. Эжеке, сиздин дагы ишиңизге ийгилик. Балдар отуруп алсаңар болот, эми? Кыргыз элинин салты бар, саламдашуу жагы бар демекчи. Азыркы кезекте балдардын саламдашуусуна берсек. Альбина Мухаммедали, Айзерек. Ассаламу алейкум. Калай калкымаманбы? Алипбей менен коштошуп балалыкты майрамы. Алипбей бул сырдасын, Алипбей бул кырдасын, сабатымын ачылып, тананып да турамын. Тапкалардын баарысын Алипбейден үйрөндүм, бүт аламга жол ачкан Алипбейни сүйөмүн. Колунда спилекти окутуп Алипбейдин таң бир балды менен тамгалап жапайын. Азаматсыңар окуучулар, биз ата-энелер менен, коноктор менен саламдашып алдык. Эми балдар, бүгүн бизде кандай майрам? Азаматсыңар балдар, бүгүн биздин мектепте Алипбей майрамы окуудан куттуктанып, окуу балдар, эми бардыгыбыз турабыз дагы Алипбей ырын форумуна беребиз. Алипбей ыры деп жазсам.
тобу бар. Биздин улуу устатыбыз Гүзел Нишанбаевна баштаган. Ошол бийчилер тобу бизге куттуктоо бийин даярдап келишипти. Көңүлдүү болсун. Bayramın körkünü çıkar bergenler üçün çoğun razıçılık sizlerge. Okuçular köngül burabız. Ballar, bizge sabatımızda açıp, tamgalarda üretkön, bilim dünyasına jettelegen bu kaysi kitep? Azırmasınlar. Andemesi hazır, Alif B kitabın tosu olsa. Çakırabız. Alif B. Bilegi kuştu birdi jagat, bilimi kuştu mindi jagat deydi. Andықтан бұл майрам сілердің жеңіш майрамыңар. Мен уят қылбай, жақшы оғуғла. Қана қосушар алдына сілер сынап көрейінші. Даясыңар бұл? Оқушылар, азыр біз менен Алиф Б китебизге тамгалардын ырларын айтып беребиз. Даясыңар бұл? Кимге кезек келгенде орнунан туруп ұрын айтады дағы, шерикке беріп қойды. Алфавиттің башаты А тамғадан басталады, ата апа ұйықсыз А тамғадан айтылады. Туып байтаса, бұйтамасы байамын,
oku geçirdi, bir ayın yakın. Çok diyen sen bulan bir Neresi var dört diledi, bu damlandan başlar. Bagajı kaparımız, bagaj sirap paradan. Kubak tam karadım, güdün sanadım. Güdüt muhakanamda deni burkanadım. Tüdüğün tam kalmem olamdı, sıktı bekem kodalar. Düşman çektiğini ve eri bulamıkken Sas yaptı mı? Sas yaptı, geçti tantasın bilip al. Citatu ken samata çası okup bilim al. Şu tangandan başlar, bu fiyat semeyeceğim bak. Her canlı olursa şu tanganı bilip al. Liparasının Kırgız'da, izleyen Kırgız Teyul'da size bağlan suların iz kaldırgan çocuklar. Gidip kağıt tep yazıp, kırını koymak açıp. Kırgız Eylül'de bir söz, kırsız kan tutacağız. Yanda parlapçasına, Lola geldi kaşına, Lola bir ton kayda dek, limon koştum çaya dek. Çıkak mektepte neden piramidiniz varmış, denen apam filtr. Nandan yürekeni Nurcan esteği kezindi, nan bulsağır bulurun, erişte balgar esindi. Kunduğa uçuşan, hoşunda dışlıktan, varır baktığın olay bir sanam. Öte günümde tamam, örük otuk aytılatır, sen eski sanat, örük kula çıkar. Paydan gitmeyecek. Hayval boğuktan polmanın çıkın, yiyip paydasın kimin say. Su mene damır olanlar, su mene gülde tuştarak, sudan düşüp mol alıp, dehkana takıp anar. Tut çatan malların, tavanay borcuları, tanrım üstü bilmezse, düştükten düşürür. Kayşa sıcaksız kaynayıp bağlamalara şoktuklu bir anı bağlamalar. Saat geçip ötüktü sağ kıyıp akkar daya saçı battı sayıba akkuya da saya. Çok önemli oldu. Çok iyi kalmış kızım. Çınarlar toplanacakta çıkan bulan kırmızı. Юлия Ансяхту, шальку утром космосской, Юля учит баланды, Юпитер yakınındı. Yatan gazmüllikler, satratta hoşattı, yadan yürüyor, sana facatat. Azamaz sığar balдар, tamgalarda жакшы үйрөнүп турсуңар, мени окуп жүрдүңөр, мээримди көп сүйдүңөр, ким кылбастан барагымды жандай көрүп туттуңөр, тамгаларды үйрөндүңөр, шарогога көндүңөр, сулуу жазып дептерге ачылыптыр көзүңөр. Эми алифбе китебинен коштошуп коебуз кана. Кош бол алифбе. Эми балдар, биз алифбе китебинин ордуна адабий окуу китеби менен таанышып алсак. Адабий окуу китебин чакырайлычы кана? Ассаламу алейкум, билим алууга умтулган менин аракетчил досторум. Мына мен адабий окуу китеби алифбенин силерге берген белеги. Талыкпай көп окууга мени өстүрөм силердин билимиңерди. Кир кылбай окуп билим алгыла, баарыңарга тең тийсин керегип, келечекте максатыңарга жетип, орундаткыла ар бир тилегиңерди. Адабий окуу менен дос болобуз балдар? Анда эмесе адабий окууга биз алифбе китебинен жаттаган ырларыбызды да беребиз. Идрис, Чолпонай, Али, Аруке, Данил, Дарья, Исмадия. Мен айткан бойдон.
кетпейік. Başlayın. Aksa esepke orap seni kiçiğinden bakan kim uzun tunda uyku vermey tap seni tetkan kim. Kim kitap tükürdüse, kitap parkını dese, cuğul al bırakın, oraya salsa bilmese, al kitaptan düşmene. Ummat kılıpçınızdı, ulu verlep kırmızı, ulup kese dostları tuna sınap kırmızı. İğneli, yeşil da iğneli, kız gelgende kadar cadı kalabilmeyi. Başına kubatka, çocuğu bulgusu, püspolçe, bıtapu, çaptası, gülgün üstü otobüs. Tabiat tutup koy, biri ses bir koy, kız gelgende sargay, sabahdan koy. Cennet gündüzler, ne su toplamışta, cennet gündüzler, ne su dökmeyiz. Niye? Hazır mısınız okuyucular? Bizden adabi oku kitabından daha köptüğün ırlardı, cımıktırdı, kavuşmaktardı öğreniyoruz. Bakıyorsunuz mu? Dostluğumuzu adabi okumayın? Hazır mısınız? Bari sanak menen baştalar. Eseri жоқ, işi жүрбөй тақалат. Ошондуктан математика илими илимдердин падышасы аталат демекчи. Азыркы кезекте сандардын ырына беребиз. 1, 2, 3, 4, 5 сандар чыккыла. 5. 6 жоқ, 5 geçeyim. Ana қатар менен турабыз. Бастан үсөн. Немеңерді үз пармағы бетіңе тосып қоясың. Ана. Жоқ, көздер. Тосып қоясың. Başlayın. Sanak bıstığımızdan, bulsam bıstığımızdan, son başında çorbasın, son başında. Эгер колоска көкөн, эктеген сан болот, эринжекке чакуу, эктеген бакын. Деген сан болот, өтүмдү кошом, Төрт деген сан мен болом, 1, 2, 3 чоңго, жашы окумбалдарга жашы ден бакын. Батыр сенен бас жақсы, жақсы оқырым, біз жақсы оқырымыз жақсы, бізгі оқырымызды. Hazır mısınız okuyucular? Çayınızda otursunlar болады. Қол жағып қояды ата-аналар. Урматтуу коноктор, биздин окуучуларыбыздын алифбеден жаттаган ырларын уктуңуздар. Эми майрамыбыздын экинчи бөлүгү өтөбүз, концерттик бөлүгүнө көрүп койсоңуздар. Бийле жигит, бийле кыз. Бийлегенге не жетсин? Бий көңүлдү эргитет, эс алдырып сергитет демекчи. Кыздарыбыздын улуттук бийине кезек берип койсок. Кыздар кана, мына чекеде бертан Yok, akım etmez. Bil. Kızlar. Bil.
Köktörü. Balдар, aldırakka. Yirmiciktin kaynadı, ibeysiz aymadı, ezildirin köpürlerin deridin taymağı, azay bağır aymadı, avaltanım köpürü, aslanlardır taymağı. Kulların yağında kanlı karışkan, kulağı kardeşi, alışkandan alışkan, alışkan yer yedi, azın bir, aldır başlamasına. Ağızda kaldı atanda, dairesi kapanda, var sürüm kıyıları, oldu katarda, yerler baktı oynasın, elim kır, doymasın, aykırmaz olmasın. Mırzaların tekleri, canları kırdır, ahtan saldın harbi vay, hangi geriye kızdır, kurbanın canına, olmasın kanına, ağır geriye kızdır. Arzamasınlar jigitler, son bileniye. Emin, jaylarga oturgular. Jayga oturup tur. Medine otur. Oturup tur. Jayga otur. Uzun uzun arkandı, uzununu taşlaylı. Kana emese baldaray, akınekti başlaylı. Akınekçiler çıkıyor. Bir, iki, üç. Kazanma beş taşlarım akıyor başlarım. Tutturan bana. Kazanma beş taşlarım akıyor başlarım. Tutturan bana tumurlu başlarım. Atas anasındaki akmenelerin ulatu atas anasındaki Bir beşinde mektepke kunda cimcasılasın. Bunda kısa sen kayda ölür bilim alasın. Oynatayım mektepte o içinde postasın tişe kayadı postasın padana postasın Evde duyup oytasa emresin tuzdan apam benim atamda keçik deyip çürüsün.
kılabız, elge kısmet kılabız, biz mektepçiyiz, ıntımakta жүрөбүз. Акыя, 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 акыя. Азамат сыңар окуучулар, жайыңарда турсаңар болот. Кыздар силер кийинип чыккыла. Кезекти жаш манатчыларыбызга беребиз. Колдоп турабыз ата-энелер. Мен кармайм сен. Bayrağı bağlan tücü, bugün seni bağla. Aslan tuğan şekeri, on kolunda karakan. Kırma düştü yermanız, sol kolunda saratın. Uçta düştü yermanız, kırgını bölündü. Açağına bağlandı, kara kılca kırmızı. Eşe tatlı bir bulut, tatlı bir şey bulut. Son, Azamat. Kından kınadım, kın mezgili keliptir. Aydan ay ötüp, ay mezgili keliptir. O sol teze ermanak, jetge jaşı toluptur. Munun adı çok cildi, mana asatın kim bildi. Balana kuyda, mana turkun cinaktı. Çoğrayın talası, çoğustu oyun saldı. Kara kıtayın mancıdan, 80 bala keliptir. Azamat sыңар, biz oynuyoruz bu ballardan düğününün üngüretken manatçılar çıkartıyor. Kol çabuk oyla ata-eneler. Azamat sыңар. Aygan ayın baldaray, men silerdi bilemin. Har birinde жүрөктөн okusun dep жүрөмүn. Eminki kezekti kızlarımыздın Özbek el biyine.
Yerге otursalar bolot. Muğalim orunlarda aytırganlar çıkıp kelgilençi üçön. Muğalim orunlarda aytırganlar. Ana çıkıp kelgilen. Üçön. Daha kimede? Çıkıp oyunga. Bizge ballardan 5 bala kerek bolot. Stullardı koyuşqa jardam bergilep şirin. 5 stuluna bir-biriga teskep qaratıp koyup turup. Arkasını qarat. Oyundun şart menen tanıştıra ketsem, hazır bizge 5 ul bala kerek bolot. Muzika koyular. Ana sizler stolda tegereni men çakıraylik. Sizler çakıraylik. Men hiç kimde? Tegereni biylesinger. Kollarına ravşınday lenta berile. Dar birine muzika toktoganda oturvaysınlar. Kalagan kızga para beresinger. Oşol kız gelip oturuş gerek. Düşündük mü? Düşündük mü? Ana kızlar ballarına gel. Koy koy. Otur. Başka oyun var sana başka oyun var. Beş tane geldi mi? 5 tane geldi. Otur. Tamam birini al koyuyoruz. Düşündün mü oyunu şartın? Muzika toktoganda, bilesinger dağı muzika toktoganda kızlarga beresinger. Kızlar gelip oturacak gerek. Kimge jetpey kalsa oyuna çıkar. Mümkün boluşunca katışmagan mallara bergenler. Kuvvat ağza dile. kaldı. Hazır oşol eki okuçudan biri çıkıp keter. Bu emeğini jengilçi bolgan bala meni oşol balaga kim berген bolsa bir bala bir kız jengilçi bolot. Karap turabыз, Otur. Muzikаны koy. Ağlama, süzge, bağırma,
till your feet to start. Party hard just like it's Monday, yo, cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we born, we party cause we born apart. That's why I keep on, yes, that's why I keep on, yes, that's why I keep on doing what I'm doing, y'all. I like to move it, I like to move it, I like to move it, we like to move it. I like to move it, she like to move it, he like to move it, we like to move it. I like to party, he like to party, they like to party, we like to party. She like to shake it, she like to shake it, he like to shake it, yeah. Somebody say yeah, yeah. Say yeah, yeah. Back it up, 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 back it up. Give it up. We like to party, party. We like to party, party. We like to party, party. We like to move it. He like to move it. They like to move it. Azamazlar okuvchilar, otalar ko'rdinglar, men bolalarım shunday talantli bolalardan har jag'dan bor. Eviki kezek muallim o'rinda qizlarning atqarusunda. Say
Kolunu çöndürtün çıkarağız. Koyu verelim. Baltar, жақшылап қыбырта бергілер қолардан. Нурен, yap karar. Ay çıktı ayağçı aynen biz çaralı. Ay nurunda bulgun altından balalı. Ay nurunda bulgun altından balalı. Çıktı ayağçı aynen biz çaralı. Nurunda bulgun gümüşten balalı. Nurunda bulgun gümüşten balalı. Asmanda yıldızlar çılmayıp karışar. Yeni ağlarda dıştı samaşır. Yeni ağlarda dıştı samaşır. Sonuna kadar azamatlar ballarım. Jayı so'tiramiz, cho'pinaymiz. Joylarda o'tiribdinglar. Ota-onalar, sizlar uchun qizlarimizning tayyorlagan dag'i bir belegi bor. O'shul biyni ko'ngil burib qo'ysangizlar. Qani qizlar chiqamiz.
Masker tutmasın. O tiyip kete. Je osu жүгүрүп кетип атып жыгытып коюшу мүмкүн. Атайын коюптур. Ошол балдардын чындап күчүнө азыр сынап көрөлүчү көпчүлүктүн алдында. Адилет, Билал, Али, Рамзан. Азыр көрөбүз чындап кимдин күчү көп. Ул бала спортто беттеш керек. Булардан мыкты спортсмендер чыгат буюрса, ана экөөңөр бул курашты билесиз? Ана колубузду тийгизебиз дагы. Жеңүүчүлөргө анан апалардан чыгат азыр булар. Мына чекесине. Ушундай жигиттерди тарбиялагандар дагы чыгарабыз азыр. Кана 1, 2, 3 колдоп турабыз. Жакшы, сен отур. Билал сен азыр мына ким жеңсе ошого түшөсүң. Кана экөөңөр шашпай. Кана колдоп турабыз. Али менен Рамзан дагы биздин жигиттер болобуз. Билал менен Рамзан дагы. Шашпайды булар. Мен баштайын, баштайсың. 1, 2, 3 башла. Азаматсыңар, жеңүүчү ким болду? Рамзан болду. Рамзан сага берек бар. Бирок күчүңөрдү мектепте эмес, урушканда эмес, спортто көрсөтөбүз. Ушулардын ата-энелери чыгып койсунчу. Башка балдар менен. Башкалар мендейби? Чыкпагандар чыксын. Отурмай. Төртөрдө коюңар анан ошолорду жеңип. 1, 2, 3 баштадык. Сен отур, чыга электер. Сен туруп тура, сен ал жеңүүчү менен чыгасың. Ким чыкпады? Тоқта, сен емес, сен тұрып тұр. Екеуің түшсің. Ким жеңсе, қағыз кетші. 1, 2, 3. Қана. Тиіш керек. Партаға тиіш керек. Тоқта қой. Басшана. 1, 2, 3. Қана. Жақсы қармайыз. Бияқты қармазы қолым қайып кетеді. Қана 1, 2, 3 балуандар. Тоқта. Қолым қармап тоқта. Оларға тоқта. Қолым жұмып кетпесін. 1, 2, 3. Азаматсыға қана. Бұл ойыныңызда кім жеңуші болды? Идрис қара. Мына кім қалып кетті дағы? Дағы Асан Үсен қалды. Қара. 1, 2, 3 başladı. 1, 2, 3. O zaman denli tomak ceyiş gerek de sen tomak ceyiş. Hasan Hüseyin çıktılar. Hasan Hüseyin baba desin. Sen kırıp ceyici benim çözüm. Doğrak tomak ceyiş gerek de. Hasan Hüseyin kalın. 1, 2, 3. Sen otur. Yap bak sen. 1, 2, 3. Değil mi? Az zaman. Bu oyunumuzun jengücüsü kim eken? Ahmet Bek.
Çıkarsın mı çıkılar olsa? Anda kana yerinde cemil çilek olacak. Menin akıllı okuçularım, sizler tamgalardı tanып, okugandı, жазганды үйрөнүp, çoğun bilim жолуна кадам таштаңар. Бул силердин алгачкы жетишкендигиңер болуп эсептелет. Алдыда дагы силерди көп китептер, кызыктуу сабактар жана чоң ийгиликтер күтүп турат. Ар дайым ушундай тырышчаак, зирек, билимге умтулган балдардан болгула. Келечегиңер кең болсун, бактылуу балалык каалайм. Майрамга менен дагы бир жолу мен акылдууларым. Окуучулар, силер акылдуу балдар болгонуңар үчүн, жакшы окуганыңар үчүн ата-энелердин силерге белектери бар экен. Анан жакшы окуганыңар үчүн мен силерге дипломдорду даярдап койгом да. Ошол дипломду алгандан кийин силер дагынам жакшы окушуңар керек. Окуйбузбу? Же таштап коебузбу? Окуйбуз. Жакшы азаматсыңар. Андай эмесе сөз кезеги. Азыр ошондо түшөт. Ким бар? Жок, жемеге берип кой. Дипломду Мектептин баштангыч класстар устулук бирикмесинин жетекчиси Рустамова Айдежекеге беребиз. Окуучуларга дипломдорун тапшырып койсо. Жана ошол диплом менен бирге кошо биздин ата-энелер тарабынан силерге белектер бар экен. Кызыктуу жомок китептерди алып келишипти. Ошол китептерди дагы кошо тапшырып коебуз. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар. Баарыңыздарды бүгүнкү кош бол алипе майрамы менен куттуктаймын. Ар дайым ден соолукта болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Балдар силердин окуңарга ийгилик. Бүгүнкү майрам жактыбы? Азаматсыңар, силер эң жакшы окуган деп эжекеңер силерге дипломдорду даярдапты. Мында аркыдагы окууңарга ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу ата-энелер, ушул балдарыңыздардын жакшылыгын көрүңүздөр. Каширемен берсең. Şey başında koşup sizleri Урматтуу ата-энелер жана мугалимдер. Ушул биринчи класста окуткан Написа эжеке, мен силерге баардыгыңарга чың ден соолук, узун өмүр каалаймын. Жана ушу биринчи класстын окуучуларына чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Бактылуу балалыкта дайыма тилери менен сүйкүмдүү уул кыздардан болуп жүрүшө берсиндер. Ушул Мухаммед апасынын атынан кичине белегим бар, ушуну тапшырып коелу. Анан эжекеге чоң рахмат. Ушул тамгаларды биринчи класстан баштап тарбия берди. Эжекеге да чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Дайым талыкпай ушинтип окутуп, биринчи апасы өздөрүнүн апасы, бул экинчи апасы көп тарбияны берип атат. Мугалимдердин арасынан дайым ушинтип ийгиликтерди каалайм баардыгыңарга. Бул жерде дагы бир энебиз бар экен. Белектери менен келиптир, баардыгын бир кошуп тапшырып койсок. Урматтуу ата-энелер жана мугалимдер, кичинекей сүйүктүү окуучулар, силерди бүгүнкү алипе майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Окуучулар окууларыңарга ийгилик, дайыма кыргыздын керегине жараган жаштардан болгула. Мугалимдер баардыгыңардын ишиңерге ийгилик. Ата-энелер силерге да күч-кубат берсин, оорубай балдарды жакшы тарбиялоодо көмөктөш болгула. Ушул арзулаган белегимди окуучуларга тапшырып коюуга уруксат эттим. Дегенде бир-биринен берип атат. Окуучулар келгенде грамотаңарды аласыңар, бул эжеден элиңерден китеп аласыңар, бияктан шоколад аласыңар. Көрдүңөрбү жакшы окугандай жакшы экен. Мухаммед апасынын атынан кичине белегим бар. Ушуну окуучуларга тапшырып коеюн. Чоң рахмат, мына биздин балдарды талыкпастан тарбиялап, 36 тамганы үйрөтүп, жазганды, окуганды, сөз тартканды баардыгын үйрөтүп, ошондой эле тарбияны кошо бердиң. Ишиңе ийгилик, узун өмүр каалайм, үй-бүлөлүк бакыт. Нурем.
Azı kendisi öldür al gidelim. Ya şimdi sınav tutturuyor mu? Kolumuza tutsa, kolumuzdan benim hepsi olur. Birinci klastın okuucusuna birinci okuu жылын ийгиликтүү аяктаган үчүн берилет. Сен тырышчаак болуп, көп нерсени үйрөнүп, алгачкы маанилүү ийгиликтерге жетиштиң. Сага мындан ары да ийгилик, кубаныч жана кызыктуу ачылыштарды каалайбыз. Эгембердиев Нурел. Ona vardı daha. Teptir. Ne kadar keli olasın. Şokolattan birini alasın. Var mı kalmasın. Bir de sürüp tut. Ona gidesin. Ürün onlar mı? Hatta keli öresin yer. Hemen durup sürüp tut. Kim takarsın? Ben bakalım. Yüzde daha. Эркинбаева Медина ушундай эле диплом менен. Nurek kesersin. Alıp göndereceğim bana. Tamam. Эгем Назарова Чолпонай. Kim veresin geri? Var mı? Gel olsun. Рахманов Исмадия. Çolpuna cayın. Allah. Mustafa basayım. Ana. Bir, iki, Миматов Данил. Маматурсунова Изрек.
эжекеске беребиз. Ушуга күндө жабын Рахмат, Айшене, ата-энелер, кылган белегиңиздерден Аллах разы болсун, ордун эселеп толтуруп берсин. Сүйүнүпсүздөр. Бул трактörдө гүлдөрүбүз бар, дагы толтурганга жардам бересиз, кийинде уктасып коебуз. Рахмат. Рахмат. Ата-энелер, коноктор, ушуну менен биздин сиздер үчүн даярдаган кыскача программабыз соңуна чыкты. Куттуктоо үчүн ата-энелерге сөз болсо, сөз кезегин берип коебуз. Балдарды куттуктап койсоңуздар болот. Кымбаттуу мугалимдер жана ата-энелер, сиздердин бүгүнкү кош бала айткан байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Нафиса эже, сизге каалоорум биринчиден ден соолук, ийгиликтүүлүк бакыт. Келечекте биздин балдарды өзүңүзгө окшогон боорукер, өнөкөй уул кыздар кылып окутушуңузга чын жүрөктөн ишенем. Ата-энелерден арзу болуңузду жеткизем. Рахмат. Tarbiyalar, okudu, hoş bulduk Alper Bayram. Bizimle yazgan okulandı var. Tarbiyalanıp gelecekşap. Bunlar işine ilgili ömrümüz vakit olsun, destek olsun. Daima yaşamlarını tarbiyaladı, tapmasan emgekliğini ve buna özümün atıman arzulanan dileğini tapşırıp koyalım. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кош бул алиппе аттуу иш чарасынан келген ата-энелер, дагы бир жолу кош келипсиздер. Бүгүн мен балдарга кайрылгым келип турат. Балдар, бүгүн майрам силерге жактыбы? Ой азаматтар, маанайыңар кандай? Ой азаматтар, бүгүн силерди ушундай ата-ангасын таанытып, бийлегенди, ырдаганды, жазганды, окутканды үйрөнгөн ким? Ой азаматтар, ушул Нафиса эжекебизге бир рахмат деп акырып коелучу. Ой азаматтар, эң жакшынакай сөздөр ушул рахмат деген сөз менимче мен ойлойм азыр Нафиса эжеке аябай кубанып турат. Силерди ырларды шатыратып айтканыңар, сандарды жаттаганыңар, акыйнектериңер, манастарыңар бардыгы бизге аябай жакты. Эң жакшы даярданып келипсиңер. Менимче ата-энелерге да жакшы окшойт. Ата-энелер бир кол чаап койбойлу ушул балдардын майрамын кечесинде. Мына ушул кол чабуулар силер үчүн эч кандай адашпай, жакшынакай кылып бийлеп, ырдап бердиңер балдар. Андан эмесе бүгүнкү байрамыңар кут болсун, улай эле өмүрүңөр узун болсун. Мындан аркы окууларыңарга ийгиликтерди каалайм, бактылуу балалык каалайм. Жана ошондой эле ата-энелерге ушул балдардын жакшылыгын көрүп, дайыма кубанып, өзүңүздөрдөн мындай жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей, ушулардын жакшылыгын жолдошторуңуздар менен көрүлүп насип этсин. Ошондой эле биздин балдарыбызды ушул даражага жеткирген өз айткандай баатырларыбыз бар, ыйлактарыбыз бар. Арада күчтүүлөр бар дегенде, ушуларды ушундай кылып бир ийкемдүү кылып, жакшынакай маданияттуу кылып тарбиялап Нафиса эжеке сизге ыраазычылык билдирем. Үй бүлөңүзгө бакыт, өзүңүзгө ден соолук. Ушул балдар мен ойлойм келечекте эң жакшы жигиттер болот. 10 жылдык, 20 жылдыктарда сизди эстеп, эскерип, дайыма сиз үчүн ушундай бактылуу жүрсөң, сиз да бактылуу болосуз деп ойлойм. Анда биз дагы бир жолу майрамыңыз менен аз да болсо арзуган белегимди кабыл алып койсоңуз. Рахмат.
Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, келген отурган бөгөттөр, жалпыңарды бүгүнкү майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ата-энелер, сиздер дагы кош келипсиздер. Сиже бүгүнкү майрамдан Палион сизге чоң рахмат. Мен өзүмдүн эле айтып кетейин. Мен балдарымды антип мектепке келип неме кылат экен деген немеде ушул даражага келип, ушунчалык менин балдарым ачылды. Сизге чоң рахмат. Мен ошол жерде бардык ата-энелерге терең ыраазычылык билдирип кетемин. Биз эми кичине группада кандайдыр неме болгон менен биз бул жерде мен бардык келген ата-энелерге абдан кубанып, ыраазы болуп кетип атам. Мээ дегенде бул жерде биз балдарыбызды бүгүнкү майрамы өтө жогорку деңгээлде болуп өттү деп ойлойм. Бул жерде Лала эже, Гулдар эже, биздин комитеттерибиз сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү майрамда балдарга чоң маанай тартуулаган болдуңуздар деп эсептейм. Бүгүнкү уюштуруучуларга спонсорлорубуз ошо буларды айтып кетейин. Спонсорубуз Разия эжекебиз, сиздерге дагы чоң рахмат. Дагы бизге бүгүнкү немеде балдарыбызга майрамыбызда спонсор болуп берген Лала эже менен ошо Гулдар эжени аягына чыкпай калдым. Сиздерге дагы чоң рахмат. Дайыма ушундай ынтымакта балдарыбыз үчүн бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибизди колдоп жүрө берели. Биз баардык балдар үчүн бар нерсеге даяр экенбиз. Ошон үчүн бири-бирибизди түшүнүп, ушинтип жакшы майрамдарды уюштуруп жүрө берели. Сиздерге дагы келип бергениңиздерге чоң рахмат. Насижеке дагы бир жолу майрамыбыз менен бул балдарыбыз чоң кесиптердин ээси болсун. Сизди 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдыктарда биз дагы балдарыбыз менен келип эжекебизди майрамыбыз менен куттуктап кетиш насип кылсын. Баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Мен сиздерге окуучуларым, сиздер дагы бир жолу Алипбек майрамыңар менен куттуктайм. Сиздер ата-энеңер айткандай эч кандай такалбай, адашпай, ырларды, бийлерди сонун аткарып бердиңер. Келечегиңер жарык болсун. Бактылуу балалыкты өткөргүлө, ата-энеңердин бактыга сиздер ден соолукта болгула. Сиздердин бактыңарга ата-энеңер ден соолукта болсун, жакшы жигит кыздардан болгула. Ата-энелер сиздерге дагы чоң ыраазычылык, ушунчалык уюштуруп бергендерге, кызмат кылгандарга, аракет кылгандарга, баарыңыздарга форма даярдап бергендерге ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай ар дайым ынтымактуу болуп жүрө берели. Рахмат баарыңыздарга. Балалык кайгыны билбеген, бактыга жаралып бакытты издеген, баарына ыраазы жаркырап нуру жүзүндө. Бул дүйнө кабарын оюна илбеген, баарына кызыгып билбесе ким деген, баш ийип аргасыз жарокер кара көзүнө. Жок ичинде алдансаң алданып, кубулса айлана, кубанып таң калып, кубаныч тартуулап, жашоонун жарык шамындай.